ngizi wiki nuno wanekela gende ino niye ino niye no jenda wazi ya dhaini lakini mende naye ini ala mebaye mende naye yes na be yangi na makwenda kwana na hiyo zima kwenda kwana panu mere ile ngaye mawagile kwana ngaye nje kubingwe mwana ngiko na ngizo jona bijesta yes bedhi kumanga na bantu garwa mundu hakuna kumanga na bantu garwa mundu na nguma ziga garwa mundu bantu na wogilwa ngaye akogelia etikile no akogelia ulo ogela zeno azia andoko wala numanga wala umere ngaye na kugumya ku pe no mebaye lu ndio ne mena mewe bena dina lakini mwana mangaina amareze mogela byo lakini la mogile ne mundu karabana mumira ndokazi oyindokazi bebi ne mote mutangaza okolazo wali mutangazi ndi na bandu uzobe utangaza ulagu mungu utangaza uwe tangaza zabyo kafanze kaze ko tangaza ngayabone ko tangaza nayo ukidi abe mundu atangaza langi na mumonze ndukuona temo ona uwe yona ngayela gwa mu mona byo na njuda na yaboja ngike kawo kuini azime bumbenye nelo marabi na tiumo kwata koko tuma kwata kwa magina wayo ndo baidete wanga nweze wonezo bika mwana wangu waze julana amino wapi ame ama twiche mega ono kwenda amanzo ile bozi ama bundi ze gwina yes nonzini tio ningi ndio mwini ona kwa nonzini ningi pala ngwana ngiti yandia nile ku ati kumanza baza na baza aka connect na ngai uno dingi wa elo jamuzi kwa kondo kazi ndo tumena ngai ne mati kwa kuya ndo na mati una ngai tena uno ngai ndile mwiza munde ndande kaenda ya marongwezi ya zitingai ngai rongwezi ya mundu mangane uzino zatani agwa kila jonda jumia kwa zatani kikadala na zatani ndai jage oje kwena kwa nanga zatani ndo kandane nge mundu kenengo inako zene ziangai nanga yakulikana lakini uanze ucholo kila ngwenda kwa asia hii enda kwa asia toando na yila watha tune mundu ni uso kwika kindu kitwa we control your tempers kana dukedia wena mituki which ingi wenda kusungila keka byu no kweli no sio ingi ukidukisha ndende bwesela yu ekani kitokilia umadhokia ukile no sungio museo muno by the way lakini ando ingi media patient mwana ngio unanda base yulwa the fruits of the Holy Spirit kana matunda mabya mutheu lelo kethia mundu ni mutangiye but ndethia patient uzi pe mundu bado nokukia thayu ni maka unenge challenge kinene ndende ukwithia wona ata we mutangiye lakini bado twakwikia kithimine bado you are wanting yune swani ya muthukumi wanga iyo uzi yobu aimuki wangai na yobu ngai mwene ni wamumia sio kusia kasi ya mwanosu haini nisinesa ndeso ndia ndeso ikondo yani yobu ni wako pio kabisa ngai yanenga satani mwanya mwathi ukekane nake ondo kwenda nikendoma nekana mundu umeosu umulumu na iwe si satani lawa nengiwe mwana athi kwa yobu ekie maundu monde pio ene ya alawa yatonye ndiye wathai wake usibuzi na muthinia muthinia matuko maingi yobu abika bandu ewa ni mukandukite mangai one kendokwe wisi ukethia yu yobu aibau andu amungu ona mai metha maumanie na makwa no kweli so ngai no thima mwekio na kathima patience ya mundu maundu ni meki bathukane titikile kana ethi wati atangie ni kweli kabisa tiando tile yakuthata tile yakuwa lakini ti control ye temper situ no kweli nikenda withie tino ni andu alangi kana ti athatu tinambio kwa ulati na wambie kwa affect andu alangi ene katika siachi ile 10 sioka siungame saa 10 tende wati kwa takidho chama uvoko aliku na ke Juliet Mweni kalaka na kamam na ndende nundu masama itu na moni mambi ya kuondoka tafadhali yu mundu kwenda kukweta chathini chake umwinie wathi mundu kwenda kukweta chathini chake labda uko kwenda tinyandu sindu sia muthembo ucio tonya kukwatira namba ya simu ngiliane mwana munenga namba ya simu tunenga namba yaku ya simu uza gwethia nitwathethania mbere chathi chaku na mundu machaila nero chathi nenda ngiza muno chathi ni bona neza nekangie sia beneza 17 you nokuleza ba 17 no nyama twende na matimuno 07 421 45 309 07 tungila namba yetu 07 421
45 309 makona na majozo sikiza kwa kona wali ula kuojenda sibaja kwa sikiza sionze utina 11 wani magike wakiwe wangu ni promote sikiza na ingi wa YouTube andika ndendos subscribe channel cha wa view ana like na comment na video yeje wote waandika na waambia kaneza na naambia zimbado naombe kiwa mbezo buzimuno ngende na kuya nyingi kuna wela izinonze mwa kwa support mundu njibulisire okay asante kabisa usieta wandende na ndibe mwitu asa wita wa munani pita kuma kundu kwita wa muthili niambia ndani kabisa na ningine nende kuya nesa ambia ni mukethesie ndende osu yana gere kajo ngethesie mwana osu sana kashi ni muna wa musi kitwist chaudio usieta wa MC ni sana domweje manos ni muare tu ni mwezi like nangera kabi mozele tumandane Temo ndugu miwanga iwita wa Pastor Kimwele onekana kundugita wela lambio na kuumwingi embia dorcus hata iwe Yesu amen ngethesie ndende osu nanyinita wa Pastor Kimwele maitha no imwe kasemo no maundu ni muwanga